L-investigaturi li qed imexxu l-investigazzjonijiet dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għadhom ma kellmux lil Ray u Franco Fenech it-siju u ħu Jorgen Fenech rispettivament. Dan wara li fil-qorti b'mod speċjali isem Ray Fenech issemma bħala l-persuna li allegatament kien parti minn pjan biex Jorgen Fenech jaħrab minn Malta. Ray, it-siju, fil-fatt issemma minn Melvin Teuma, il-middleman fl-assassinju, kif ukoll mill-Ispettur Keith Arnaud li qed imexxi l-investigazzjoni. Dan tal-aħħar irrefera r-Ray bħala l-persuna li allegatament kien qed jikkomunika ma' Fenech biex jinfurmah bl-aħħar żviluppi fil-każ. F'konverzazzjoni bejniethom, Ray informa lil Jorgen li Melvin Teuma aktar xinata l-maħfra presidenzjali, waqt li Jorgen Fenech jgħidlu li jixtieq jitlaq lejn Franza u jitolbu jieħodlu ħsieb it-tfal. Ray jafżaħ biex imur bil-baħar mhux blajru u biex ma jużax credit cards. Fid-dawl ta' dan, Arnaud jiddikjara fil-qorti li huwa ovvju li Jorgen Fenech kienet jipprova jaħrab minn Malta. Sors qrib The Malta Independent saħ u li mhux ċar jekk Ray Fenech kien xjaf li Jorgen kienet jipprova jaħrab u m'hemmx provi ċari li hu kien qed iħejjilu xi pjan. Fil-fatt Ray Fenech ma jistax jiġi arrestat sempliċement fuq akkużi li kien jaf li Jorgen Fenech għamel xi reat, iżda mhux esklus li jiġi mitkellem bil-pulizija b'rabta mal-attentat li jaħrab Jorgen Fenech. L-istess sorsi ddikjaraw li f'dan il-mument Ray u Franco Fenech mhumiex priorità fl-investigazzjoni dwar l-allegat pjan biex Jorgen jaħrab minn pajjiżna. Waqt li ta' kuljum qed joħorġu dawn id-dettalji, fil-qorti għaddejja kawża kostituzzjonali fejn Jorgen Fenech jitlob li Keith Arnaud ma jibqax imexxi l-investigazzjoni dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dan għax jakkużah li kienet jinforma lil Keith Schembri b'dak li kien għaddej waqt l-investigazzjoni. F'rikors kostituzzjonali ieħor, Jorgen Fenech jakkuża lill-investigaturi b'dilettantiżmu. Fost l-oħrajn għax ifakkar li dawn qatt ma rnexxilhom jiskopru bil-ħbiberija kważi fraterna li kien hemm bejn Jorgen Fenech u Keith Schembri, ħbiberija li skont ix-xhieda tal-middleman Melvin Teuma u fi kliem Fenech, Keith kien lest jagħmel kollox għalih.